Kay diyapi munasqa kuyamasi reparasun imaynata devoción matutinanchik cuentawanchik qillqasqa kartamanta apachisqamanta. Maychus karqa apóstol Pablopaq kay kartapi willawasanchik imaynataqa payqa allinta kachasqa karqa Diosninchik tataman, nisuman embajador karqa Diosninchikpata. Hinallataq kay karta Efesiosman niwanchik suqtayuq iskay chunka chikllashqan nina hinata. Diosnichay evangeliuta willanaypaq kachawarqa, kunan cadenaswantaq watasqa kasanallanitaq, mañapuwachik noqapaq mana manchikunaypaq evangeliuta munakusqaytarayku apanaypaq tukuy runasman parlapayanaypaq. Apóstol Pablo kaytaqa qillqaspa karqa maychus hermanos Efesios llaqtapi. Chaypitaq nisarqa noqa watasqa kasani cadenaswan mañapuwachis chayrayku runamasisniy wawqisniy porque noqa evangeliuta apay munani nispa. Hinallataq tukuy hermanos wawqimasin reconocerqanku imaynata apóstol Pablo apaq karqa evangeliuta. Payqa wisk'asqa kasarqa enemigo wisk'achirqa Satanás charis, pero nillawanchiktaq imaynata Diosninchik tata kacharichirqa p'isqu patata payqa phawaq parlaspa evangeliumanta. Allinta ruwaspa karqa apóstol Pablo. Tal vez noqanchik munasqa kuyamasi igual watasqas kasanchik ima huchaman, tal vez ima llakiyman. Chayrayku mana noqanchis phawasanchikchu nitaq siminchikta kicharisanchikchu evangeliuta predikanapaq. Pero kunan apóstol Pablo animawanchik kay pachawanchik noqanchik kay pachapi tiempota dedikanapaq Señor Jesucristuman. Asqa recompensata noqanchik tarispa kasun imaynata tarirqa apóstol Pablo. Ama kay yachayta qunqaspa kaychu mark'ayta pachimuyki kay samakuy tiyapi. Feliz sábado sapa nikichispa.